Gavana wa Makueni kuliana na ndetoka na nunatethia ni SYANA Kalonzo Musyoka kutonyethia ndambuka ya uhuru. Kalonzo Musyoka kuthingilila kana NASA ningu na yukwi One Kenya Alliance. Na atumia KITHEU kuma matungulu kueta kana bebata wambaya mukamba kusyokea KITHEU. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na udhocha tutambanie imwe twende kunene na kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ili tatu kenda imwe itano tiambiliani kana mbewa andu miongo thandatu kuma kisakini cha bondeni ilai athiriva bakubi na stage ya Makadara ukamba wa Mavoko County ya Masaku ni maende na kutalania wasio itina wa nyumba sio ila ni sia mabati ila meikala kukwata mwaki na balasindu sio sia nyumba sia thela bala mwaki wa KITHEU kwatia utukuni wa kuamukia umundi ene ndiasu na alama lasimikie ukoma mbeboni ni maelesea kana yu maina wa kwika itina wangua na sindu ingi kubia nyumbani isu MYAI onaitina wa ukunia maofisa maubosia mwaki alama tanabika kuthinikia mwaki usu. Daniel Mwongela ni kutubingu ya Vilingi wa Mauvoo. Yulu wandu miongo thandatu kisakini cha bondeni kila cha The River vakuvi na stage ya Madaraka ukamba wa Mavoko County ya Masaku ni maende na utalania wasio itina wa nomba sia mavati ila mekwekala kukwata mwaki na sindu sia nomba sio kovia ni mwaki usu wa kitai ula ukwatie utukua kwa mukia kwe umundi. Niliamushwa na nduru ya watu. Vile niliamuka nilipata moto unachoma manyumba. Na tulijaribu kwa uwezo wetu tukapambana na moto mpaka tukazima moto. Tumeona umoja juu watu walijaribu kuamshana na rescue the lives of the others. So watu wamechomekewa vitu mingi na vile economy saa hii imetufinya hatujui tutafanya nini. Toto nikakuja nikapoteza gas, nikakuja nikapoteza stove na masufuria, na nikakuja nikapoteza 500 nilikuwa nimeachiwa nipeleke mtoto kliniki. Sasa nimebaki na mattress moja na blanket moja. Tawili za mtoto zingine zimechomeka. Enendia nala malasimikio kwa mambevoni nimeelesekana yumaina wekwa itina wangua mbesa obomana maleumo kuvea nyumbani isu MYAI onetina okunea mavisa mauvosia mwaki alamatanesa uthinikia kiyocho. Nyumba zimechomeka na hatujabaki na chochote, nimebaki tu na mtoto peke yangu, hata sijui niende wapi. Kila kitu kimechomeka. Sasa hata tujui tutaenda wapi, tutalala wapi, hatuna chochote. Vile ka budget tulikuwa tumefanya kwa nyumba, saa hii yote imeiva kwa nyumba na hatujui vile tutafanya. Malazi hatuna, manguo wengine hatuna. Hizi tu ndo tumevaa, zingine tumesaidiwa kufunika. So tunaomba kama serikali inaweza saidia, itusaidie mahali inaweza. UNNDA maende na kule serikali ya county ya Masaku kumandanzia sia utua nikana kuikithia kana sindu sio ni sietha sisuve kama vindala mbanga sia mwaki sia kiteka nundu no kavinda kanini malenge inavothiwe ni mwaki kisioni okay. Kama county itutafutie gari sikiwe ready, sikiwe na maji. Na tuko na masiku nyingi tukiwa tunachomekewa, tunapata tunachomekewa. Na tukiitisha magari hatupati gari. Kusema kweli tunasaidiwa sana na gari ya kutoka Kajiado. Hizo zetu za kujanga hapa zinasemekana sina maji. Lakini ile kubwa hii hapa imeharibika. Hakuna gari hapa. Na hapa kuna shikana moto. Na moto ile ilikuwa hapa ilikuwa nyingi. Tulifanya kuomba vijana wasime moto. Watu ndio walisima moto. Kwa hivyo tunaomba serikali ya kaunti hii ijue kuna watu wanakaa huku na wako na shida wanakaa kwa nyumba zile ambazo zinapata moto. Kwa hivyo mkaze na kuwa na tunataka tukue na magari. Hapa kuna watoto wengi na wamama. Wana chochote, wamechomekewa na vitabu, uniform zimechomeka, hakuna hata enda kesho Monday shule. Kazi wa hapa. Wenyewe tuna masikitiko kubwa sana manake niko napasa kuregister exam this
Hii mwaka unakuja lakini dokumenti zangu zimechomeka hapa. Sasa sijui vile itaenda. Wengi nimekaila andu mango ya AUME vo maafisa ma musalaba mutune kumathethe SYANA leu ngua na mavuku ma SYANA cio ila yumaelesia kana maina wikwa unginundu mavuku na mbesa ilama na ite nivie kunomba. Hizi watu wanakaa hapa na watu wenye wachochole wajiwezi yenyewe. So serikali venye inaweza saidiana, tusaidia hapa pia drainage system irekebishwe. Ni wetu walichomekewa, tulisikia tu nduru moto. Kukuja hata hakuna mahali mtu angeingililia, njoo moto ilikuwa imefika huku kwa barabara. Maaskari kupigiwa simu ati magari imeharibika ya maji, watu wamechomekewa sana. Kwa hivyo tunaomba serikali waangalie juu si mara ya kwanza. Kuna wakati wengine pale hivi mbele kulichomeka, ilibidi watu wachote maji waende wakazime. Kwa hivyo serikali, sisi tunampigia kula, mnafaa muangalie wananchi, tunamuomba tafadhali. Na watu wamechomekewa, hata wale watu wako hapa wana chakula, wana vitabu na shule zimefunguliwa na wana uniform. Kile tunaomba serikali itusaidie, itununulie wao watoto vitabu na chakula na uniform, kwa maana wana chochote. Na tungeomba watu wa Red Cross wakuja hapa wawasaidie, wapatie mabrangeti, kwa maana hawana chochote na hata nguo hana. Na kama mimi challenge ya maendeleo hapa, ninaomba tu kaunti hapa ikuwe na magari ya kutosha. Hii moto ilishimwa na watu kuchota maji kuleta hapa, kwa maana roli ya hapa ile ya kusima moto tumeambiwa imeharibika. Itina wasindusia nomba na mali yonthe kuvuthwa ni mwaki enende amande kwika ila serikali ya kaunti ya Masaku na ndumango ya lau kuvikia matethesia nikana SYANA ikwate MIIO ya skulu wamwe na sindusia kuitethia na mawikalomo. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kaunti ya Masaku, kisioni cha bondeni ila ya The River. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana ni waliana na ntitokana nuna tetheanisie na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nikana kutonyethia ndambuka ya Musumbi Kenyatta kuka ilembetani ya Ukamba aiweta kana we ni waekie uthukuma na Kalonzo ibinda ila Kalonzo waleile utao wake. Ingi Kibwana ni waweta kana ona chama cha Wiper kitanamba uswania kumumia tamani kiu we ni weyumisie tene na niwe yumbanite kwambisya maundu ma uteti. Amina Kuboa Kennedy Mulinge ni watumbanisya ingewa kwa uliku. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana ni wawetakana ndesa ukwati na ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka maundu nemeko na nyotete wetakana Kalonzo ethitote kuatia mautawa mavata ala Kibwana wa munengie kwa na maundu mautongoi aine na chathini kimwe cha mathiko kisioni cha Kasikio. Kibwana ni waliana na Mauvoo makana nuna kwateni na Kalonzo kuwete president lembetani ya Ukamba ila president unatambukite lembetani kusisia imwe ya melati ya maendeleo lembetani ya Ukamba. Kalo kino wasika nutunda kumana Kalonzo tweet president yo kana chao na chao unit wa kio kumana Kalonzo nondo babe kanisa ndio kwenda kaenda ndio kumana Kalonzo. Gavana Kibwana ni waweta Kalonzo tawaendio tena wiwa na ulame kianite na chama cha Wiper na kila cha muungano. Na nondo kendo kila twewe nie katika kwa kaboka na kambu MOU sibisyo ndita iko. Na roho ndika bandu neza kwethia na wetha ni tumunenga advice ndekwenda kuwatia no to advice yake baki na ne thia na thina nanye kandi betanga yo kwa masaa kuune ko aiweta ndeu kia kukuthwa chamani vala waweta ngoo yake ye chamani kicha Wiper ayenda chama ki kumukuthwa isangani kiwendeka aivendevia chama ki utena wiwa na ulame kianite na chama ki na hiyo ndizini ne yo kana na discipline ndizika no neze kwe to ripo inde wo kana be izamune kie nondo na muungano aine ndio kudibwetezia Wiper ivela na chao na yumundu utethia na utiza kwambia umwe kana no mumia chamani biteke ndu chao kindu keseo ateo ningi ne naisio na ngomu obu ateo togo nondo na 2022 ndo ibaneko chamani ju ogo na ngomu otene baithina. Kibwana kavinani kauno wasi kana no kethe welevene kwitia usumbe wa nthino aiweta kana ndeyumbanite kwathukia mundu na umwe kuma ilembetani ya Ukamba kwitia usumbe aiweta ne thimo Masakua ulame kuona utona kuwete maendeleo ilembetani ye na wega no president yu wa Kenya
president yusu ne chende na ngoi ila ngu wana wanga nesa nilika alone nikana bibi kebela ji ondo na asia gemeji ona kwa nengwetia na keno kwetia na motwa no kwetia na ndo maitu mageza kwa asia mondo mwe gata mondo mwe aende mbele na maweta uto maweta lakini tuipo pata ngoi nikana mwendo mukamura yu Kibwana wengi ni wamukosoa Kalonzo kwa kuiuma chamani cha NASA na ingi kwenda Raila kukwatiania nake chamani cha One Kenya Alliance aimweta na mwanasiasa utaingwa musimamo umwe kivumbi chukite lakini kimwitira na ugulio Kalonzo na umwe andwa onthe witho aye namo nondo mundi waze bana uma waze nganyoka ba niweze no confuse andu keza kwithio namo ne ma confuse ka kuno sio mundu keza ayo na musimamo wethe na uakacie na mundu ucu weka na okafindani kauki bwana ni waweta nimekuendea na ukunikila uvangi wa soko wa sultani nikana kwa ile soko huu aiweta nimekunikila ulusa ni ula uweta niwe namwe matandithia na maofisa ma survey sokoni huu sultana mutu pete na monene nondu ibinda dila ya national government te idekasi aninganiwe cia ukola muno sultana mutu paluika ninga na waite cia ugo na nicho kitu ni mundu mungu ningo balwaga ningo kitheka kimaga ningo na andu tatano na kila kiende ni national government, national land commission andu ma county na andu ma national lands maisisia undu sultani ile nikana veko planning kuuni tu usisia uweze kwenda bati urusani na ugo nwatiwa uneni uni wakwa tombau ni engineer Nzambi olole mujumbe wa Kilomoi makosola mena tavia kulikile kwanza siene sivo sia makanisa wethi yake kwanza kia kanisa kiyewe mano asio pe makanisa affected Salvation Army MBC Redeemed and the others and malumu ni ndi kwa plot ila sio na nienda unengana within 1 month kila kindu githio clear na makanisa maeneo title sio atuenda kuciokana ndina mbewa hapa nundu bangola te kwenda ni andu makie sindu ila itesio Vilingi wa Mauvoo kuma Kasikeu Kilome kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge Tuo maunduni ma utetini kana mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nwathingilila kana ngwatanio ya NASA ningu ayasia kwa oyungu ngwatanio ya One Kenya Alliance oka miomo ni mibingwe kwa mundu wonthe ula kwenda ulika haikulia chama cha ODM mungu wa Raila Odinga kulika ngwatanioni ya oka bindani kwa Kalonzo ni wa mienda silikali ibingwe ndi ayasia enendi ni maende na kuumia mutongo yu wa Wiper wengi ni waweta kana ulusa nini wikinyete muno ba Kenya na kutuma ukwati wanthi wanangika Angelina Muse ni mwandiki witwa Mauvoo Tongoi wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wathingilila kana ngwatanio ya NASA ni nguvyu ayasia kwa oyu ngwatanio ya One Kenya Alliance oka tayo ngwatanio ila ngwatanya ndongo ikivathukanio oyungi Kalonzo ni waweta kana miomo ni mbingwe kwa mundu wonthe ula ukwenda kulika ngwatanio ni aikulia kiama kia ODM mungu wa Raila Odinga kilike ngwatanio ni ya oka. The fact is hakuna NASA, andika hiyo historia. Oka tuko tayari kabisa. And we welcome every friend who wants to act in the best interest ya kuokoa nchi hii kutoka kwa wafisadi ajiunge nasi, including ODM by the way. So hakuna shida hapa, sioni. We are going to build a bigger and a better coalition. Only that Wiper tumeamua aturudi nyuma. Okavindani kau Kalonzo ni wa mienda serikali ivunguo kwa tuanthi ayasia enendi ni maende na kuumia vala waweta kana amuika tamate na mawia na andu aingi kwithiwa matena ukwati wa kuiendethesia. Coming to August, which is tomorrow, serikali ichukue hatua hiyo. Tumeona of course infection rate imeenda juu at 13% according to yesterday's figures, but we are not scared of this. Corona itakwisha. Na lazima ikiisha hivyo tuanze sasa kujipanga. Hatuwezi nje kufungiwa, watu ndio hawana chakula nyumbani, bring food on the table. Vijana hawana kazi. So we cannot continue that way.
Mutongo u wa Wiper o ingi ni wawetekana ulusani ni wikinyite muno va Kenya na kutuma ukwati wa nthi wanangika. Yaani nyinyi mnanunua mandege na mnapatia watu wheelbarrow. That is neither here nor there. But the main issue is we have to exorcise the ghost of corruption out of this country. And we are going to speak it from the mountain tops, from the rooftops, mpaka tuokoe nchi hii. Ndongo ii ya kiama kia Wiper Kalonzo ni waminukililia ndambuka yake ya methinya ili va kauntini ya Mombasa vala muthenyani wa umunthi ekomanite na ndongo isi ya kiama kia Wiper sia isioni kuma sub kauntini sionthe thansatu cia Mombasa kwa kwiyumbanisya unyuvani wa mwaka ukite. Ngelivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Enendi kauntini ya Makueni ni mamienda bunge ya kaunti yesu ibikeye na kubitukithia MIIO ili ila ikonete maundu makwailia unyaicha wa KIWO hula kwi enendi na MIIO ungi ula unene ya kwailia uemi kauntini yesu ya Makueni. Joseph Kitheka nukutuelesya. Enendi kauntini ya Makueni mendi mbunge ya kaunti ino ibitukithia MIIO ili hena konete kwailia unyaicha wa KIWO hula kwi mwenendi na MIIO ungi ula unene ya kwailia uemi kauntini ino ya Makueni. Enendi amaneni ekime ndini wa sikalo sia enendi sia kunya mawoni mo ila itongo ni mbunge ya kaunti ino ya Makueni kosa mawoni ma enendi kukwanya na woni wo kukwanya na MIIO ino ila inavaniwe kwailia uemi na kwailia unyaicha wa KIWO hula kwi mwenendi. Lani ni kulia ni mbunge ya Makueni ibitukithie MIIO sinegwa wi museo lakini pia kila cha maana pio ni mami no vitukithia na ya serikali ati ima withie ni mulikite athukumi alame kwitha makwati yekiu meke kila ki katika MIIO usu noti meke undu moene mekwenda ta ibindane ibitukite sindu sithitwo ite kuinesa lakini kiuni kitha kicha maana pio withie ni vati wa nundu ikabitukithia na kile akwati wondu kiuthu MIIO uthukumithia witha kiteno tethio ni kana kithe ni chatethia mwananchi undu ni kindu kiseo undu negwa kiili kwa mwenendi. Hainena na ndikima Mauvoo itina wasikalo MCA wa ward ya Kikumbuli cha Itheo Jades Kalunda nuwetie MIIO ino ili kaikithia enendi ni maimani mayina ngithana vaita na hingi MIIO wa KIWO kaikithia KIWO kwa mwenendi makwata kwa ngalama ya nthi na ungami wa KIWO kaila na kumina anganganya alama tumia miradi ya KIWO kwithusya mo ene. MIIO ula wa policy ya agriculture na livestock entona inzio nondu enendi ni makwendeketheswa kwendeana uimi museo na kuongelela ngetha na uvo wa kukwata mbesa mbingange yulu wa uimini wo na chuni kindu kisio muno tona mpaka pena role ya serikali ya kumantha mpaka mbesa si ukotethesia andwala makwenda kwima tanarigi na KSEP Kral na ADS indu cia muthemba usu na andwala ngi matono partner na county nikana wethu andu mende ana uimi museo wa sisi hata SYANA ilazi na thukuma ilobi na siano kanondu wa corona nukuona youth in agriculture neoni zikuwa sitetheswe undu nusu utho ni mende ana kwata mbesa mbingange pewa inde mana kwata mbesa kana utho ni mende ana kukitana no uwa corona na kukwata mbesa na kutethesia misio kana utho kisio gikitwe cha Makueni ni chende ana kwetho kuchokelete economy na mo enende ni menda MIIO ino ilama na mekwati mba uvitukithio ni mbunge ya Makueni mahenda ya vitukithio ikathukumithio kwa uyana nu na thukumi ma serikali kusukuma kwikithia ni maikithia MIIO ino ni yathukumithio kwa uwo nikenda kutethia enende maundu ni mani mambailu na enende kukwata KITHEU. Ile ngine regulation ya Water Act 2020 that is Water Services Act 2020 ile kuthio so bya MIIO wa kuendesya ula MIIO tapitisiwa Water Act 2020 nikana wethu eneo andu ala motakibu andu ala monengane kibu ku misiene wethu ni matamena standards ila sikwendeka na mbilu sio wethu ni sio tetheka ni tusio tethia mwene nthi wethu andu makunthi mayonyanyaswa na kibu nikiguthu akikila pandu na kutethesia pia kumanage ila sietwa water catchment areas kana wethu eneo kibu kiungala na zindu cia muthemba usu na ni sio tethesia pia katika utheu na sanitation na ila itwa sewage systems kana wethu eneo serikali ni alikirila na ni kwa so wethu wa maundu ma utheu na mawethio loko ni mende ano cia iswa undu nusu tayuki wuki thitwa kikimwa na mavia ki pipes yuawa ila main policy suni kuka uisaidia mundu akwatikanaje ka kindu takiu akapanishiwa kwanzie mwe kanengi kwa uni kindu cha mbendesia na nona KIWO
ivinda yukite kuteitha thina wa KIWO MIIO ku Kikumbulio South nundu nitwamanya kana ucii wa KIWO tukaeka kweka kikasemba kikaikulika kikwata nitu kikayulika baharini KIWO kiki usemba na lelo no tulichomia undani kwitu ukethio na mbuya yewe nini ni chatumika kwesaidi atu ina liu mimea jitu ndinatilwa bandu ni otwaiwe kwa mithina ili vala uende kwa ward 3 cia kaunti ino ya Makueni vala yumbunge no ya Makueni igukwatiwa kuthi kunene ya mitaratala ino ili mbungeni yo kumivitukithia kana kumilea. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvoo, Vaitonyeka TV. Nayo ngewaisu ya Joseph niwe kutunenga uthiumo wambe nthini wa Vilingi wa Mauvoo ndukathiwasa nutusokethete na Mauvoo angi. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni syawetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Vitonyeka TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo mauo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Vitonyeka TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Vitonyeka TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Itia kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseugia sintu situ na kithuma yuambia unyamiti dukanye ndawa no gili wa itabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo keta kitangona aithambia musi ozu ati ndilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kikita wa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwa nzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi niwe yake kuu nikitumika kwa kionzo vi kutumika kwa yia kikatumika kwa leo kasewe koka kwasembanga ukeba ya koka na yukase iwe yangata ebebe na ino ndo taungetheka na yukase ketheka ndo mwana ndi chauke na thina kwani ya kitaini jaika na nondo timu waku na bungi wende ndio tabisi stress ni sokuwa ndo thama kati muuketa waseno ndo liga kilabu kinene tamani yukase ya hey. Nikienda ukwateka seta sikiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kienda thandatu hash. Ni na udhocha ingi tutambanie imwe twende kunene na kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ili kenda imwe 5 tuyendeani kana atumia makithio kuma kisioni cha Matungulu ni kaunti ya Masako ni maweta kana bebata wamba ya mukamba kusiokea KITHEU mayasya kana mituo mithuku tauani utumi wanda wa sakumila na siko cia SYANA nini kwithiwa ibukwa tasio thothe we ni kutia KITHEU atumia asu ni maweta kana yu asyai
ni maile kwea SYANA siona misingi ya KITHEU nikana kusubia mwika kutia KITHEU kwisila maundu alame kwa matukuni na alama twanya wetwa ta matailite boni mutisya nukutuelesya KITHEU nundu muwisiwe ni mbaya mukamba ta maundu alamethewa ivinda ya tene indi yu maundu asu ni maende na kwaliuka twinana na mumatumia ma KITHEU va matungulu ni masekana vevata wa mbaya mukamba kusiokia KITHEU nongi kuolanga maundu ala mathuku maende na kwikika nundu ivinda yu wakomana na mwetu ona ndai ya ukethia nukugukia nundu uyanene nethe ona etha ndu mwisi ona etha ndakwisi ni wakwathukia kulingana na ndayela wembwae nayo naende kuma vau kukaubika to munthio mwikilula akamekia ngua na nimo matuvalukitie na nimo matumine kikamba kitu nundu mekia nguo kethia mundu mukaendetu ni muthei ngwela wikite ibwiki etiete ndambi ukethia na ndeu yali woya ni mutumia wita wau onaga komana nethe ndeu manya mikile ya ngua na minile ya mbathi no maundu amwe ala mavindukite nthini wa KITHEU na yo tumia ni maleseka maundu ala mekwikwa ivindani ni mume utuma KITHEU chulwa na vevata wa mbaya mukamba kusioka ingi KITHEU ni na kusiokia mitindo ila ya tene kwa ndiese niona serikali ikaumia mwea osu nundu waumio katika serikali andu meke ondu meenda niona serikali ikaumia mwea wa muthemba osu andu mandress undu kwa ile to KITHEU no takisioke kwithwa na isomo mbingi cia kivindani atumia ni masekana nondu mwe ulautonya kuothothea kulwa kwa KITHEU cha mukamba ona gutwika isomo nizo cikwetwe nandu ivindani kameuka makabulene makoka makabwika kabule makeka ki chonthe chaile kwa mundume no siwe waume kwou kiu ni kimwe chambite kwa nanga nundu timwetekelie ona ba mundu la wakomana na mundu muka wangania kana mwetu wa kwangania ekite ngwana aende awa ni musee usu akaiya katabia ithe akatabia ithe ya mwetu kana nyinya mwetu akewa tabia mwetu aku nukubitia nukwikata nubitisye miao nikomanie na geli kana kwili na nuthuku ndei kaneza kwa uya kaya akakanu kitumi ona uyo vovene kulia nene kwimba ya mukamba kwithiwa maundu maende na uvinduka na KITHEU kiende na kula yo maundu ala mayu no mavindu na kutwika maundu ala matene nithuthia kamba ngamea metikile kutungia kikamba nundu kwi sindu cia mukamba ila cia ibata muno na ila cia ta ndai ya mukambani etha ivatonyeka ona tito kulia serikali twithe na ngwatanio ya motui atumia nikenda tutungiangie mwikalosi wa mukamba nundu wende na kuthela ya mwitu na kibisi maungi nziani aina maikwathukia na nikiao nundu wa kwa mwiwano na kana kwa MIIO niendia aja kila kitu thinia muno no MIIO na tukamanthi wanzia tukakoma na tesu na weta tio tutungie MIIO ya kikamba nituulilikana ivinda yuna weta pa umbe ai anakene mangwa makavio kabi mayaenda o ukuthi maenda na MIIO na maimeke bathukania ngaliko nino yutinana na mama mwika alama tesi KITHEU munango nimesekana KITHEU no kitonye kula itino kwithwa kwina isomo isiende na kuka indi kusiokia KITHEU nundu wa vinya warata kuisia ondu matambe tupailie paka mae kwa any control pathi baendetu na kwanza baithoke yapyo lakini undatu tona kwika na kenda wisaidhi yetu aseuvya ni kwambelelia ingi pala twatiele tukambelelia ingi muika makambe yotawa na tukamonethia umuhimu kana pata munene wa kutawa kute kwenenga nafasi ya kuma lukanza na kuthi kwikata bondo mekwenda
Ndiripoti ya Mutongo TV kuma kaundini nini ya Matungulu nyeneta wa Boni Mutesia. Women representative wa county ya Kitui Irene Kasalu niwekia obano wa utanu kwa SYANA obamwe na ASIAI kuma county nisu kwa kunengane silingi milioni 3.8 kwa SYANA miongo nyanya na inya ilasi kwikwatiwa kulika maskuluni masekondari masilikali chumwani chokite oingi na wawetakana wendi wake ni kuikithia kana SYANA ilasi umete misila mebinyiku kiukwati nesiabiki yako kwata kisomo. Onesmus Chalo nukutuelesea. Mumbunge wa kaunti ya Kitui Mwandu Irene Kasalu omonthini wa nyai cha manyua miongo 8 na alama nekene santhini wa mutiani wo wa KCPE mwakani muthelu na alama mete misila mivinyeki ukwati kuthima skulu alama nosiwe iseso ila yatuwa mukawani mwa musini wa Kitui. Twina SYANA nina nengwe ni community. SYANA ino ni SYANA sio sete max mana tatu SYANA sio sete max mana tano matatu wa 50 SYANA sio sete mana max mana na SYANA sumete misi ite tonya SYANA sumete misi ite na binyo kwa school fees na SYANA ino na asaniosa SYANA miongo nyanya na inya na bisi wo wonde woka 3.4 million ila to dikwiva izuni mwa bisi wa mwaka omwe ku bisi wa mia Kenya yukunda na inya izuni around 12 million ila tukwithia SYANA ino kenda wese kwitha ni soma na itio yambe kosa SYANA ila na bikie kibila ni mwaka wa 2017 2018 tosie SYANA miongo 5 SYANA isu ni SYANA ila sia kuite mabuna sia kuma skulu na toitunga skulu na bo bekana kala keto wanzenya kala kosie be constant na UK University nende okasomelia mwaka usu wati tosa SYANA manele twatwa nita sia somethi obundi na SYANA izula sia mini obundi to amanenge MIIO thukuma tuma butosa SYANA ingi tuiseka twa isomelia diploma pala twina SYANA mbewa miongo na nemwa ila ni alimu ma primary school na SYANA ingi sikipathukono sikite diploma lakini umumbe nenda kwa SYANA sia kipathukanio nondu nenda kwa SYANA ile inekie mutiani wa standard 8 ni inabita na max MYAI na ukwisa kwithia kana AUME na vinya na ni SYANA ilo twina sio umumbe ila to inenge kumevia bis wonze bika form 4 Kasalu ni wa makuli ya manyua ma 8 na alama na atethekie mayika mutiana mena wendi wa kuendea na kisomo na mayina visi kuvika ofisini kwake ni kenda kumakwata kwoko kwa ilia ndoto sio. Ile itina kuye mabu na wetha nisi kie mutiana sina wendi wa kuendea na kisomo sio kwa ofisini wako ni tuikwata kwoko ise kwitha nisiendea na masomo mo. Na advice ila muno na nendo nenge asiimonde. Ila mutiani wa form 4 unomiswe neto no niwe diswekana ko sete max yana nela KNDA form 4 kena max manini ka tonya kukwata max mengi ko nengwe kwithwa na mwito ula silikali ende onengane kana SYANA sionthe ito school onwethe sinosi max meyanata SYANA sionthe ito school na nebo kitumitwe na ndongo sionthe sia Kitui county ila sunengane basari sikipathukanio tukwate SYANA isumo kugenda wese kwitha nisende na masomo. Oingi ndwa makuli ya siku twa SYANA skulu nondu kwina ndongo isioni na kinando cha CDF kiovo kondwa kwata kisomo cha amanyua mbau. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Maobisa ma polisi kisioni cha Changamwe ni kaunti ya Mombasa ni matwa isa ukunikilikuma na kiko kimwe wala MIIO ya kwikithia mugwe kwatikanie melini imwe ila yungamitwe kusukioni cha Mombasa. Munene wa polisi kisioni cha Kisuani Manase Musyoka na wetakana MIIO esu ila ni pamwe na makoti me mwanya ma polisi na ngobia sia mwanya sia kusia isasika na helmet sithiwe ni mundu umwe ula ukuthamba sia meli esu kisukioni kiu. Angelina Muse nukutuelesea. Ofisa ma polisi ngalikosia Changamwe kaunti ya Mombasa ni mambesia ukunikili wa kuthuima kiko kimovala MIIO kana ngwasia usesei ikwatikanie kati kameli imwe na ila yungamitwe kilindini kia Mombasa. Komanda munene wa polisi Kisuani Manase Musyoka ni wawetakana MIIO esu ya usesei mevo makoti 14 ma polisi na ngovia kana helmet sia kusia isasi 11 tasikwatikanie ni mundu umwe kavindani kala ukuthea sia meli kilindini. The total number of items that we recovered or received are 14 navy blue combat armors,
which you are able to see, and 17 bulletproof helmets. These ones you can see, 14 of them. And I've said usually we don't use them on normal security operations. We don't. These are for specialized operations, and for somebody having them or intending to have them, it means that person may not have good intention. Kwenana na musiokani kana menamba kumanyakana meli isu niyo yetie MIIO kilindini kia Mombasa indi awe tata mauvikia kutwaisia ukunekeli mwailu nikana uwe uvikie kumanyika. Hivi vyombo wakati meli zinaleta mizigo huku kwetu Kenya, wakati meli zinafagiliwa huwa na vitu nyingi ambazo ufagiliwa zinauzwa kama takataka, zingine huwa zina manufaa. Sasa huyu alinunua kama ni zile manguo, vitu kuu zilikuwa na uchafu nini, ni vile zimepanguzwa, hazikujulikana kama ni hivi. Akinunua alinunua tu kwa jumla, akiwa kabisa anjui kama ni vyombo hivi. Sasa akipegua ndiye akakuta hizi ni za civilian na hizi si za civilian, ni za serikali, ndiye akatuitia. Kwa hivyo sasa ndio tunaomba kwamba huo uhusiano huo uendelea, maana ukiendelea utatusaidia sana na kazi yetu itakuwa rahisi. Komanda uwa volisi kisuani ni wawetakana menamba kumanya meli isu yumete ndhiiva indi awetakana ukunikili nuvikie ya kutwaiswa nikana ula uneki MIIO isu meli ni avikie kumanyika. Okay, zilikuja na meli, they came with a ship, and we do not want, you see, mentioned countries here might interfere with the relations between us and that country, and yet we are investigating. We don't think it's a country, it's an individual. So in that individual is the one that will question what intention, what motive did you have, just as that. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa netawa Angelina Mose. Mawisa ma ukunikili DCI ni makwata andu atatu alame umakonania na ungi bala makwate wakisioni cha Juja kauntini ya Kiambu. Esiluasu ni makwatikana na laini ya simu kana sim card mbewa ya na yimwe simu laptop na masitwa maandu mena namba sia ibandi. Esiluasu alame kuisilua kwethiwa ne amanyiwa makimansio cha Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology JKUAT makwate iwe nyumbani mwe yebakuwe na kimansio kiu maitwa isia maundu ma ungendile. Suspecting some suspicious activities have been going on. We immediately dispatched a team from the National Police Service Juja, a combined team that was to undertake the assignment, and they were led by the Good Samaritan to the house that was suspected. And upon gaining entry, they found 3 young men aged between 22 to 25 years. And in there, they were able to recover over 100 registered lines and SIM cards, which we believe are being used in commission of crime. The said SIM cards have been registered on using ID numbers of Kenyans we believe they are not aware, but our efforts are in place to establish who are the owners of those ID cards, and also establish whether they know what could that their IDs could be used in the registration. At the moment, we have formed a team called multi-agency team with the support of officers from DCI headquarters, cybercrime, who have come on board to complement the team that is on the ground with a view to establish exactly what could have been happening with this kind of crime. And we hope that sooner or later we are going to bring the authors of this crime into books. Able to recover some loads, over 20 loads of cannabis sativa, which was being in possession of the said 3 men. But however, they will also be charged with that. Muthembi wa parish ya Mbitini Joseph Makite ni wakulia AUME kwiyumilia na kuungama na ulumu nthini wa MIIO na maundume ukoni ya kanisa tanzia imwe ya kukutana na ibathukanio cia kimisi ila iende na kuongeleka muno kwenana na muthembi usinikana mathina ma misiba Kenya ni maetetwe ni AUME ingi kwithiwa matekwikia batani maundu ma kanisa na maubundi sio maki kanisa yulu wa misi ingini waweta kana kwithiwa na mathina ma mesilia kwa amwika ni kuongelekete bamwe na utumi wa ndawa cia umila Caleb Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo.
nthini wa iseso ya kanisa wa Catholic ya kutumwa kwa ume maana 333 kana commissioning umunthi kanisani usuva wote kanisa wa multipurpose. Muthembi wa Mbitini Parish Joseph Makite ni wetha yelesia vata wa ume kukila na kuona nyamolo tomusio nthini wa utongoi wake mesi kanisa na mevea yake veva aiweta undu usonoku wa ume kuma vevani wanangite mesi. Muthembi uyu ni walikila muno kindu cha kusuania kana masuanio na kila tukita depression ku mesieni na kila waweta maita maingi takieta wene kwa we kwatio mabina maingi depression yumana na kwasya we kwatio. Alright, pe inengo itatu tunenga wa evinda ya batithia witu mwiki we kwatio nawe na wendo na ngo ya mwiki nithikala na we kwatio no wete levinda yasa lakini ngaida sale ndasaleawa nundu ngai ni mwikiku maundu ni make onthe na mundu ro mwikwata cia ngai ndesa usonoka no wetele uni kubika auke onana ma Israel limete ile me ukomboni for 400 years but at one time ngai ni wa maumisi ukomboni na metho ame athacie ndiao wengi. Muthembi uni wa kulia ciai kulunga muika na maundu maki mwikio kana kanisa na vala wa ciai tamakita usomethia mwana kwa teke somo na mbesa kana wea Mateo sisi ameanele yake veva kindu kila kiutuma ingi moma ya na kutumia siendo itenzi o sivunda wa nthuku ni asia yikayito yingi ni yaite nundu wa kwasia molo towotongo ikuma musiene nundu mwana atemutae ni musiai na konelelwa nzia ya kuikia ngai na kumwikwatia nundu ila isi mwana wa yika kwa nundu asiai aingi meonelele SYANA maundu ni ma ISOME dio mandembesa na musiai nde kuonelelea mwana pata munene wa kulikana kwitha na kikio kwa ngai na kuikwatia ngai. Kanisa wa Catholic munthi witha witambua mutheu Yosefu kana St Joseph the wa Yesu na vala aume methwa maivi kana kuvundiwa undu wa kuosa ngelekanyo ya mutheu Yosefu nundu mundu ume niwo wanengiwa responsibility ni ngai amomba kwenda duty bearer na tikwenda uciokaneti na ithia taume na tikwatia nitukwatana taume twende na maundu matona kututethia twende na maundu mato no tuote income nthini wa makanisa maitu na tithuthia aume alange ala matana kwata mwana ucu wa kukomisioniwa moke matrainiwe kana tukomisioniwe na ende tuilumia mwikio nthini wa makanisa maitu. Mutongoi TV Vilingi wa Mauvoo kuma vaa wote kaundi ya Makueni ndi ripotia nita Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi ngewa esu ya Caleb Chalo niyo kutuminia Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 ekangutungie muvea we mwanya nundu wa kutua kusakua kuendania na kwa vaya mwendo wa saa 1:30 na yunthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 ni tungia muvea ondela mailia Vilingi wa Mauvoo mevo andiki maitu ma Mauvoo ula wandethe cia kwanza ya meko ni Sharon Dinda nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga tukakomana ingi muthenya wa uni mwendo wa saa 1:30 ithiwa na kiwio cha kwaila.